برای من موافقی طلب مرامت دیگر نه لادا پریورا نگاه کنید 2012 سال موتورش باشد یک هفته پلیسیسکی بود است 11 ماه حجت تنیروفکا هم دارد اولش نگاه کنید خوشلاق نرخش هم دسترس 38000 سوم باز معاملات داشته است چور کالپاک کتی چور دیسک نمیرسد نکنیم میشین چون چور اگر دیسک چه بزنیم خوشلاق میشه نمیدارم از لیبیتی لادا پریورا مرحمت کلفش توزه موقعی کدایی نیستند که تنیروفکای 100% کتی موتور یک هفته پلیسیسکی است یک 6 داشته است و یک هفتهش با سولوی نواش دارد مرحمت سوارچوش هم نگاه کنید چه است تا اینای پیش الکترا پاکت نمیدونم من گفتم اینجا کنوپکا باشد که نه رучной دو تا اخیر دو تا پیشش الکترا پاکت است برادر مرحمت سوارچوش هم رنگ لکسوس نه حالت سوانش коробка механика خب چی دارد دیگر با حوض رولای چی برومانه است برای پریورا رنگ BMW F-W خب دیگه چی نوارد داره گپ زنم برای شما باردارو کاندیشنر خیلی نداره اینا باردارو با گیدراولیک دستی 300,000 کیلومتر پرابگ اکوستیکاش میگه 3000 سوم расход کردگی این ماگنیتوفونی سونی اوریجینال فرستادم این کلونکوی اوریجینال پیانیر زدگی بود خیلی از باردار جان اینا نرخش با ارزنده است جونی ماکسیمال لایک از میکنیم با تمام دوستان راه میکنیم به خبرنامه با کانال من مرامت در دیگر مرسدس بنز 210 کوزوف زایچیک نگاه کنید سالش 2001 75000 سوم موتورش باشد 2.8 سیلندر 9 موتور 7 ماه حجت دارد ماشینچه آواتش خوشرو آواتش بد نیست برادر ماشین امریکان کا فرستادم کنیم زیرا اجازه میبینیم که امریکان کاست یا نه نه بالونش در حالت خوب سیاه کدایی نیستم برای این هم تر بیزپ تو فرستاده است 4 دیسکای заводской خودش размери 16 комплектация авангард кузовош тоза ягон чи кор надорад мумкин як тонировка کنیم бухшку میشه نه نگاه کنید برادر چه خیلی است دیگه 210 کузов зайчик مرام салонش تماشا میکنید салони светлый даст неки кожный салон خوب بله امریکا بود است نه штокой ببینید штокой امریکا نیلاست مولتیرول سیدنی لیفت نچوش کار میکند و ایناش کار میکند و پس پلاستیک نیست از باش لینکو ده حتما میزنه ببینید نه لینکو ببینید 2011 ماه گیرده 2011 293,000 کیلومتر پرابگ داشته است کیلومتر میلی двухзонный климат контроль обогрев сидений коробка D+ دیدید حالتی سواموش نه خودتون باچید بردارم نرخ دسترس خریدار مرحمت از پیش بیایید بینید چخیل از باردار جانا 75,000 سوم نواراتوش خودتون ندیده شوید شدید چخیل است نه ارزنده است این F10 تماشا کنید نرخ دیدید نرخ 260,000 سوم این 260,000 با دو تا F10 میگیرید F10 2011 بنزین امریکا این حالت چه نگاه کنید باردارو ماشین کریه 2014 بود است باردارو 2016 2014 рестайлинг фарои адаптивни led заводской фарои худаш M пакет заводской оригинал M пакет аст бардаро мотораш медонид чанд 3 литра дизель дуне 3 литра дизель хуб камераи 360 градуса 4 дар давочик люк без ключевой доступ дискаош не ки дискои лакшери аст дискои M пакет не дискои лакшери кузовош беҳатоза ягон ҷош ягон грамм нуги сузамури кор надорад бародари нақибаша мегуфтин чурак аст X drive даст мошинча полный привод марҳамат салоношо тамошо мекунем бародари 260,000 сомон боз муомила дорад арзон мекунам касе махул шад аз пеш биёед мошина бор тамошо кунед на салона нигоҳ кунед салони ҷигарӣ задни дефлектор задни обогрев сидений на шилдикчои эмкати салонош тозаҳат дароша мекашад кани о ана дидед дарош кашидеса проекция обогрев руля вин-коди караягӣ шуда 2014 сиденичош ҳам эм аст бародаро рула бинед чӣ хушроҳ аст 230,000 пробег 3 режим вождения монитори андроид калон задага на акустика харман кардон салонош тоза обогрев старт-стоп автостоп ҳама чӣ дорад чӣ хел аст бародаро ин ин мошинча вагон наята дигар сечка бо нархи бисёр хушрӯ нарха бинем 125,000 сом کنه و ویدیو تو آخرش تماشا کنید خیلی ماشین دست 125,000 مونده ایستاده ما نمیره رقم آوردن میگن که 125,000 رقم میمونه کمتر معامله دارد خب سال ماشین 2000 ابیام موتور 2.8 سیلندر خب коробка автомат D+ парктроник салона حجت салона тонировка همه چیزاش نو تو 2025 ماه январ بوده است
люк ҳам доштааст, парктрони дорад заводской, облицовкаи 210 кузов. Мошинчаи кузовош беҳад тоза хушрӯ аст, лекин моҳика кардаги набудан, мошин камтар чиркинтар, баллонаш ҳам пачка нав. Нигоҳ кунед бардаро. Ахси бошам ине. Салон мебинед. Комплектацияш бисёр хушрӯак аст ки мошин ягон ҷош задагӣ, пусидагӣ надоштааст. Барои ҳамин нархаш қимат ресторан. Салон нигоҳ кунед бардаро. Кожни салон, мебелни салон, аквапринтердаги ҷа, потолокои сиёкати. Дута сидени пеш лифт дорад. Хуб, кожни салон гуфтем, мебелни рул. Рули анатомия, неки анатомияш камтар безиб кардаги, намиқа кам бизора. Коробка автомат D+, парктрон, намин ба кабинкачошам кор мекунад, ҷам мешад. Тарпедачош тозак, хушрӯак, пробегаш мебинем. Штокоша ранга кардагиан, 173,000 километр пробег, абагреф сидени, мониторчошам мебинем, пионер будааст. Ин аку фикрото насед. Чӣ хел аст бардаро? Арзанда бошад ё не? Лайка фаро. бародарҷонои ман, любителои инаи мошинчаакҳои афсонавӣ тамошо мекунед. Ford Mustang 2015 сол. Барои подписчикои авто Дубай аст ин видео бардаро. Марҳамат тамошо мекунед. Мошин американка, солаш 2015, мотор бошад 3.7, 8 силиндра будааст. ҳолаташ бисёр хушрӯ, кузуфи кабриолет бародарҷони нозир нав кушодаем болоша, бо маҳкама карда нишон метиҳем. Пони плёнка кашидаган матви, нигоҳ кунед, плёнкаша матви ва ени будааст. Дискачош ҳам бинед чихе хушрӯак, баллонош дар ҳолати хуб, расходаш медонед чанд 20 литр расход доштааст. ақибош ҳам нигоҳ кунед бардарои ман. Свети радной саб сафедак аст, плёнка кашидаган. Дидед? ин ҳамин мошин ҳам касе Need for Speed боз кардаги боша агар хушрӯ мешинаса. ҳама хел будан, ҳамин кузуф буд, кадом кузуф буд.
Need for Speed ба нигоҳ кунед чӣ хушрак. Ford Mustang бардаро чисто американский бренд аст. Салона тамошо мекунед бардарҷоно. На сети оригиналаш сафед, винколаш ҳам мезанед бибинед. Ақибаш ба дукас мешнад хай ели. Марҳамат салона мебинед. Ин аспактша нигоҳ кунед чӣ аст. Хуб пробега мебинем ози бардарҷоно. Мультирол леписток чисто варианти спорт аст. Старстопа нигоҳ кунед чӣ аст. Рефлектор чошники простой аст. Чӣ аст бардаро олати салона нигоҳ кунед. Ин хеле мошина метавонед аз канали Авто Дубай TG тамошо кунед. Нарха бинед бардарҷоно 188000 сом боз муомила дорад гуфтаед. Чӣ аст арзанда аст ёни максимали лайк азер мекунем ба тамоми дӯстон равон кунем. Бародарои ман марҳамат ата дигар ин CLS банана нархи карточка пиёз кардем. Нарха бинед нарх 40000 сомон бардаро нархи Opel Astra FK дажи. Нигоҳ кунед ин любителои Mercedes, любителои банан тамошо кунед. Банани сагӣ. Солаш 2005 будааст. Абиён мотор сеюни мошини Европа, Германия. Нигоҳ кунед на хадоя меравад хай кор дорад. Қавқоз короша нишон метем. Марҳамат касе агар ин любители банан боша агар ҷош да биёен бардорен успед кунед. Дига ягон майда арзон намешад. Инҷа кор дорад, парктроник дорад, дискош хушурак, баломош ҳам ки дар ҳолати хуб, дарои без рамка, дарош ҳам нигоҳ кунед, дарош ҳам рамка надорад. Хел мешад. Инҷаш харошдагӣ доштааст. Салон набинед, банана муш хурдагӣ аст. На. Салонош кам коҷош рафтагӣ, коҷош кандагӣ аст. Ахи боша нигоҳ кунед бардаро. Ин хел нарх боварӣ дорам ки дар ягон ҷо шумо дидагӣ нестед. 40000 сомон Мерседеси банани 2005. Абиён 3.5 уди амҷа 3-4 круг ҳай кардем, неки 100 фоиз нахаду меравад. На салоношо нигоҳ кунед, кандагии коҷош. Пешоша тамошо кунед, дарош полни без рамка. Салона тамошо кунед. Марҳамат. Заводид мекунем, мошин 100 фоиза заводид меша. 225000 километр пробег, мультирол, обогрев сидени, вентиляция сидени, шторка, лабоиш ҳам трешин дорад. Чӣ хел аст бардаро ҳаст харидоро. Чӣ хел аст бардаро нарха диде нарха ба тамоми дӯстон равон кунед, бехабар намонад. 40000 сом лайка фаромӯш накунед ба канали Авто. Бародарҷонои ман марҳамат подписчикои Авто Дубай TG нигоҳ кунед барои шумо чӣ ёфтагем. Chevrolet Camaro 2015 полни бодикити 2021 шуда будааст. пешу ақиб мотораш бошад 3.6. нигоҳ кунем мошинча бардаро нархи хушрукати меонад. нарха бинед 145000 сомон срочни фурӯхта мешавад. боз ягон майдаи дигар арзон ҳам мешавад. Леки суппортош набинед, системаи тормознош оригинал Brembo аст бардаро. На суппортош бинед чӣ балумош нав, кузуфош ҳам тоза аст, неки ягон ҷош мисол ягон чӣ хорам надора. ақибоша бинед бардаро. спойлера нигоҳ кунед, я ба фикрим камтар тезтар рай мекунед, ранги самолёт мепарид. ин мошин барои подписчикои Авто Дубай TG бардаро. лайка фаромӯш накунед, ба тамоми дӯстон равон мекунед. инҷа шабинем бо чӣ хел аст. марҳамат. ҳолни салонам спортивния. ду каси дигар мешина ели мультирол дорад. рулоша нигоҳ кунед чӣ хел аст. коробка автомат. салоношам тозак аст. марҳамат бардаро касе бигире агар неки як даҳай када мегарден шаҳрба. ина боз старстоп ҳам доштаст дидед. чӣ хел аст бардаро. ина камаро ҳолаташ хушрак агон камбуди надорад, просто нархаш арзон барои меган нархи сагӣ мемонад. бардарҷонон ба тамоми дӯстон равон кунед, бехабар намонед. ина хеле мошина танҳо дар канали Авто Дубай TG. лайк фаромӯш накунед, ба тамоми дӯстон равон кунед, ба канали мо обуна шавед, то аз мошинои навбатии мо бехабар намонед. 145000 сомон чӣ хел аст. бародарои ман инаи Zikr 001 тамошо мекунем. любителои электромобил нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯак аст. ранги чи аст? ранги як Volkswagen Жук буд, ҳамда камтар монанд дорад, ба Porsche дак монанди дорад бардаро. Porsche дарош без рамка, дарша барои маҳкам накардем ки дароша маҳкам ки ин подфарникош мемура. хуб солаша гуфтем запас худо 600 километр. 1-2 моҳи дигар ҳуҷҷат доштааст. ин мошин 8 моҳ гаштаги аст худам ба. балумош шабне калониша, балумош ҳам дар ҳолати хуб, дискачош ҳам хушрӯак. ягон мумкин як 28 дона камера дошта бошад, круглава ҳама ҷошта камера дорад. ақибоша нигоҳ кунед чӣ хел аст. стопош ки бесташадни аст мошинча аҷоиб хушрӯак. Zikr 001 ина ҷош дам дажи камера дорад. дидем ина ҷош дам камера дорад. ина худаш шодан сим открывайся мегӯем, откройся мегӯем ки шода мешад бардаро. кожни салон, коҷачоша бинед чӣ хушрӯ, задни обогрев, полни панорама аст. марҳамат салоноша мебинед, пешоша кени чӣ хел аст. ина бо 1-2 та реклама кардаги будем мо. ина селекторша нигоҳ кунед чӣ хел. ҳамаи чош электроника бардаро.
Дарош яна хел мекунӣ кушода махкаваш яна хел мекунӣ кушода мешавад. Ягон майда даста истифода наверед. Технологияи навда запас худаш гуфтем. Акустика шабина Yamaha даст акустика. Мошин пневмоподвеска дорад, яна худаш мешина мебурад. Нарх бинем бардаро